mun sang tanga INP Mizo channel ngai thathin tu Songate in za in ni thar chibai kan bu ka cheu July ni som pahni thole ni ania dama in theu kan bei se tun tum chu Russia lam chanchin kan ngai thale don nia Vladimir Putin chu president tito lova pravitel ti andu ta jok Vladimir Putin thop tu Liberal Democratic Party LDPR mi le sate chuan an president hi president tia ko ayen Russian tongin pravitel ti andu ta zo kani ti in Russian state media RIA Novosti chuan azia pravitel omzia chu ruler ti na ania president Putin hi president satlia anilova Russia ram hi a op ani berto maya kum sangkhat zakwale som kwale pakwa atang khan prime minister ni in sang ni le som ni le pani thleng hian president ni na po kum som poriat lai a chel ta der mai ani anga president seat lu arei hi an om lovane chu wangin tam khat kumruk chung lek president office lu avete anga president tia soi hi an du lova an ngai san zialan tirnan ruler ti an du to zo kani president ti thumal hi United States sa kum sabi som pariat laya an man lar ta kha ni inan soya chuwangin khothlang ram te soidana an hruai tu ni na soi hi an du to lo diktak chuan Putina omdan hrim hi president ayin ruler anima to zo ka dictator potita se a in me vek thomai Russia Ralthuam Kalina hi engtiang takaturu nge ni Ralthuam Khawvel Tunlai ti berchu Russia Ralthuam thar advanced laser system hi ni ome hypersonic missile hi kan soi fowa Russia China North Korea le United States te hian hypersonic missile sound speed let nga aya thok chak an kol to hloma hypersonic missile ka thak nan advanced laser hi apoimo hle ni United States point laser thatak anei to a tuna Russia chuan advanced laser system Kalina aboi puile me ka an soidanin Kalina hi aturu khopmaya melma satellite mittidel thei khopaturu ani space review chuan report ati chuaka an report hi Russian defense company le agency ranga information an mu atanga an siamani Russia chim top thanglama Zelenchukskaya khuwa a oma heta hian Russian space mun pui Krona space facility a oma company le contractor ten na an thok mup mayani Krona space mun pui hi tun ma deuh khachuan a hming kan lam fo to thina Russia Ralthuam Ratan 600 radio telescope omna ania mun poimo takani Kalina laser hi electro-optical warfare man turania light chaktak hian melma satellite sensor chu voile khata ati chevek theya mitdel ang mayin engman mu thei to lo ani country thiam dan turin ti hian han soita ila Kalina laser hian i mobile camera kha en khalta sela i camera khan engmala thei to don lo Kalina laser in light apek chua kha a eng a var lutuka sensor chi sang a chengal rup thayani chutiang bokin satellite te hian camera tam tak an paipona camera te hi satellite tan chuan an mit animaya an mit berin khuwa hamu to lo chuan satellite hian na thok thei to lo ti na ni mai Russian laser Kalina hi laser dang ang lo takin an na tho adang lambi ka chuwangin desler anti hial maya satellite mit divide thei khopa eng var thane kumsang ni le som pakhat khan Russia chuan laser hi aboi puitana asiam hi a hau tak hle niang kum som pakhat nuwa a hlim thla tur an the thei ta chuwa tuna po siam zo alan ri chuang lova Russian Defense Ministry chuan chak takin mala me kani Russian patent le procurement document a alan danin Kalina laser system hian tracking system chi rang aneya mel matan ti boy har sahle turangayani Russia hian Kalina lo po hi laser system dang pani lai ala nei boka
ma se chung te chu akim changa tarlan an ni lova Kalina laser system hi Russia in a develop mek pathum zinga me ni kum sang ni le pakhat khan sokol echelon laser system an lo boi pui to a an din mun tarlan ani lova an pam tu lovang ti kha chu ring photila ti chuan pakhat dang le chu peres vet a ming dang chu stuza rnmo 14ts034 tia ko ani boka peres vet hi intercontinental ballistic missile ICBM nena man kop thei ani boka a thatna pakhat le chu ramdang satellite ten an chui zui thei lo tur hi ni heng kanan soitak te hi laser system lian le changkang ania drone le thlona ka thlak nan chuan zadira laser anla nei cheu boka tuna Ukraine operation a po hian zadira hi an mang to nge ni tun nai mai khan Russian deputy prime minister Yuri Borisov chuan peres vet laser hi an deploy to thua sui news masalama kan soi to ang khan Ukraine invasion tir lam kha chuan Russia hian Ukrainian drone te hi adol zo lo hle ne na langa Turkey le United States siam drone na tho ti boi turin Russia chuan a khol nei te asiam rem chowa peres vet le zadira po an chop chuak hialani tona chuan Ukrainian drone atir chuak ngam to manglo ni in an soi space war atana in buat saina David D. Thompson, Vice Chief of Space Operations for the United States Space Force chuan kumsang ni le som ni le pakhata Washington Post nena an interview tum khan American satellite ten ni tin beyantok ti alo soi to a Ukraine invasion nu make khawsa ni le som ni le pahni khan SpaceX nei tu Elon Musk chuan Russia in SpaceX Starlink internet satellite ti boya tum thu alo soi ve to boka van sang boruak in do na space war hi Elon Musk satrong kau che ang chuan shadow war ti nan soi bok in do na po hian Ralthuam lian missile aircraft le warship te ang bokin satellite hi apoimo hleya information engkim in thon na animio maya space war chak hi apoimo hle ni Russia chuan GPS satellite ati chevik maya US military information la khoman tumte po tam tak anti thailo phani Russia in Ukraine rama internet kaltlanga communication zong ati chiat vek nuwa Starlink chuan internet apea communication lama harsatna na salutuk omlovin voin thlengin Ukrainian ral alado theiani Russia chuan Starlink heti chiat vek adu ngeyanga Ukraine invasion nu hian space war hi a hluar pha don hle nena lang Russia hian laser system tha anei bel zela US satellite le SpaceX tetan Russian space war machon tura loin buat sai hi a hun ta hle nena langani ole tun tumata na kananti chhuat thei chu khati zong kha ania ngai thatu zong te in za chunga kan lo me